wobetime your operations manager na wafre sesi adwuma bi aba na wafre akoye manager operations manager and also operational manager 053 673 4872 053 673 4872 for the last time 053 673 4872 na wafre na omunso etimi aboa wo M瘡BORHA ASEM ye obi asem na ye na evangelist betwehwe nkomo yi ebi a won so wo pese da achi bi wo badwumadi yi so na woni ye be share wo story wo de wadesua wo wisdom ebebo amansan wo de bebo young people mo masi so na bomodi anse wo be frɛ 050 9438 050 9438 050 9438 463 na ene evangelist mo amutie SOMPA 106.5 FM Accra no ejoda bia 10 p.m. to 11 p.m. eya amutie hope na evangelist M瘡BORHA ASEM won netenem etimame nsamfa nka wo bia nsa ejoda bia wo penyame asem kroje nyame asem ebe hye wo nkran nyame asem ebe mo didaso edin na dadwumadi ne se fa ne hope na esa don shiri ba ko ede ma woni daso e wo nyame mu eti bomodin se joda bia from 10 p.m. to 11 p.m. no ubetie SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra na hope dwumadi no Evangelist M瘡BORHA ASEM wotene dwemu no wono enna ehye na wodi ho adwuma efa nyame asam so hye nkran boa ye efse nyame som na kwantuo no wo hia nkran hye da bia etina se wo read Paul enwoma o trotro ye de bi koma Ephesus na wodi bi koma Thessalonica wodi bi ekoma Galatians ne yadea na wo hye wo mu nkran se da bi wo mu benya gidie na wo bekoso agina fi so no msa kwantuo no edin etisanso na won so hope dwumadi no ejo da bia from 10 p.m. to 11 p.m. eyan Evangelist M瘡BORHA ASEM na wo hye wo fanyame asem so aboa wo na wo frɛ wadofo na wabusuafo na wo bia etie bi enna eno achi no se wantimi mponti ade achi ya Facebook page na da ho ya YouTube page na da ho na wako back wako back na eno so wako akotie every next week omema Augustine eyana uba no betwitwa short na de mama na ma send de ama Evangelist it me the hope na hye wonsa me de hye wonsa me the hope curtain no me the amount Monday bia 10 p.m. to 11 p.m. minim se no no adaba de chena ba adwuma na wabehye na watwitwa na wama me be anye bia minimum of 5 na ma sende asem na poso na me dia sende Evangelist na ono nso so ama dia tutu ni page ene nkrofo na wo mahu ye dia bodwumadi no da wonti ya na watro said ya na de SOMPA 106.5 na to now the time no sa dia to ase 10 p.m. to 11 p.m. Mondays ewo SOMPA na omanfo atie fi se ensem a wo ka no e ma rehemu e hye nkran eti se wanti antie kran you can go back and listen and now betimi anya nketen short 3 minutes 2 minutes 3 minutes ne 4 minutes ne ande na onso watie eti menko ma Evangelist akwaba Evangelist memo akwaba o ni amakos wo voice de everything nyame no na oni so obeye na adwuma ntino o ma de mu odu ba charo kra o kasa ya na ehu etra bi kra menisi se obi tfi me say hello say mini aba met say me say eka budu ye do say I say mini aba man say as a who say voice no e dance ti voice ni say Evangelist o voice ni tie dance kra yo na mpacho hope say bibia boko de nyame adom bibia ye boko nyame gusu shra ne ma amen SOMPA biaya mejidi se nyankopon botaye mu no aba se edin shra ebre nema amen especially you use to cite ne mrantie ne mabawa oya bamabuo no mu ne ni da so no hope power no de ni da so brom papa na ne nyina mu no nyame enhira mo Marcos especially ne kofa bae ene adwuma fo nyina nyame enhira papa ye nu ya ba ma no oni ha kwasi abribia baba tuno hana oboy producer no but nyame adom hope power is doing very well feedback ayenya no okay timu say
nyame efaso ejinema ye de nyame ase eti e show manfo nyina nkran se dwada bia from 10 p.m. to 11 p.m. no na wotia Evangelist Botin na nyame asema nyame fa no so de ne da so ama wo no na wonso wanyame be na de ye ba bedi na bra bobu nkomo na ya pick lessons here and there na yetimi e de aboye bra Evangelist ma mi musa wo bibi kakra wo ye di eni me ye achimuni okay all right ya wo he me ya chimni na emom ye wo me wo akosombo krobia ye fro senchi okay you're very close to akosombo oh okay all right okay na me papa ye juma wo Volta River Authority at that time okay. Yes eti na senchi na ye wo okay ti ehone ye wo me ehone ye wo o ma me no papa o mo da so te ase ma me no papa ho sir me papa enya over 100 years I didn't know wo bojanim yes so over 100 me ma me so oko 80 me ma me ho den papa sir o ma me ko 80 years and our papa nso enya over 100 years yes na o papa na ho di muti so obi wanya 100 years there say dear akra ayemre is it ayemre 100 dey wadi nchini ache o okasa okay okasa fine wow and so ayemre kakra wow omoda so eware ebacho you SOMPA oh this is beautiful it is say o ma me na show papa ma me na him papa omoda so ware ebacho da so papa no 100 years yes ma me no suko 80 years ba ma me no ho odin it is say papa na yemre ba omoda so te and ono ana hye na ade wow mo wododo say me ma me ne me papa wo be 10 but emu be 4 aka baby 10 no o papa e no ma me o ma me kwa na wo 10 no yes why say na de ye tunta ene de Evangelist agrobi ne edie o ma me no because sometimes un say na no ye host too Reverend Azuma HIV obe share the story more than 25 years ago no nya oda so ye nyame adwuma obe share the story how ne ma wo fam ne ade wo se ne maame e wem se be 15 as a 14 or say 14 na busa say papa ne kwa wo bi wo ba bi no ode ban no so maame na mu ade no nkwa wo mako 14 that's right eti wo so maame mako 10 yes say the agro bi de kra ya nim si ya de yetimi de boy ho samane si awo 5 and then the 5 for a big deal. Michelle will be because of my 5 for say what? 5 no abandon yenam sheshe. Na nam no move 15 no. Nipa ba kuti mi wo 17. Ampa. Nipa ba kuti mi wo 17. Yes. My goodness. Sometimes say that bi nyame mo ye na maame bi a wawo o tiase a wawo 15. And 17 o ma me kranka me pepper say me host no one day in fact and neya na me ma me free me chain okay I na your be review be 37 okay wow and pay na me kwa kwesi no eti nyame that should be funny brand because from 10 e kone de ye pesi ehun kwala 10 e kwan of fans wo timetete mo and some of the challenges I will face here no we will love some more brasem ti da obeba na obeba review ni ade ka kire say ye pe no more brasem so no be kire 10 no nti usu wutie na wawo e bia 15 wawo 11 wow 12 wow 13 wow 14 apamfa number na mame na bomodi afre ye because we will love say we need baba bedi nkomo ai kwa fa so 15 eti your number ni your production line no 050 9438 463 050 9438 463 tbm 050 9438 463 ye ma menom ye nananom a mutimi wo from 10 equal 10 11 12 13 14 15 16 17 kono a ye see bi create me wo 20 and me tia na me yem kra hye me 18 no but we obi a wo say production line friend na da ko yem fa wo mrefi say ye num kra ya wo 5 na ye we be see ye see ye ntwa dwan ma ye ko so ya de ye bo abaso that say Evangelist okay this is a good news to say o ma me no papa enya 100 years o ma me eko 80 years na omoda so worry na o ma me wo 10
wom se sabre 4 afrim but aka nsia na omo se papa na ye mre but maame no na e hye no no efe ni kasa na ye pese awarefo no da bia wo betimi atena kosi awieye kopim se nyame no befre wo mo ebra esemu o maame no papa aware na tese na eye efi na fie tese nkolabrem dia na wo me maame ne me papa aware very beautiful. Wow. In fact, me who say me mama and me papa when you conda. Them say no more special way be on my no. And naturally me papa order boko. Okay. Me papa de order boko pa Mr. Samuel J Boateng oyobia order boko pa. Say obehunu say me mame ene me papa enya kasa bia na me papa do obi boni ache no. Oh, the strength of my father no ene se odi obi fom so ache no. Okay, it is o papa no obi aye ni bibia no odi ache no. Obi ani bibia no de ache no. On hold on to grudges and also offense. Etibiji say the secret of ninyi no every eho. Eti won say obia me papa de ya pa na me papa de ache no wakum odwan no wakum aponche no akwachicha momo na ma me na dwa eti se me hu se ebufu aba na that area na hu se omo kasa wow but now we rend the nefe now we rend the nefe de wo witness won collaborate no na masetena mu so te say na mu ye obi a masetena mu no na de sebia unsa family bi wo ho a yesiska wom family bi wo so no mo ho kire wo mo family bi wo mo so yesu na yenya aduane ni family bi wo mo so yenya aduane di mo mu de no na etisen anti akos abusua no de na efase asumdwe ebi wo mu papa na the question is where is the money? Okay, sikano wa here ye de hwe abusua kakrakai enti na it was very difficult in terms yetiti ye no enti mi ankasa mabrabo mu no ya juma pa juma bia ebi. Okay, me papa esanse na owo botai wo nani so peso hwe ni mani nyina enti no na opeso ye juma de hwe ye enti in fact na OVR no na was so I think early retirement na obafie na obehwe fie ni ade obafie. It was very difficult. And you know, me ameti hem papa otkumi koje abe se yenkocha abe enti anti akos metwa abe da ye konkusi kire ye koche nkoto yesu anti akos onu majoko ajoko kentebia ya nwen ne de tunsuo mu de chinam de jinkoto no nsuwa mo friends nsuwa friend ajoko me ne nwen papa ofre mi jira metimi anwen papa tini nyina ya ye bi ye krom ho no na ade ba ko ho pa ye gari a ye eti ye koje banche no ko yiko free eti obekọ akọ ye na oya tumi ametie obonse me dwa banche na me twi ade no o grader so ya me de ahyebo ase na ye de bo atu wi a wache wow watena ja no wache what do as you three so akoton at that time area ho no car ni ho eti you have to walk like 10 kilometers from Joaso Samai to Bunsu and Sutem and San Wababeton. Wow. Yes, eti me di be 4 years, 5 years, and my parents omoba ye krum. Eti ye krum ay achim no, achim me ma me free achim Joaso. Okay. And me papa free achim Samai. All right. Eben osino. Okay. Eti ye kru ebo ho. Eti zakwe no ware oromwa. Eti sa na tie. Eti eba ha no de abusua no na adwumaden ene yeden na se munyina obia de ne tie num o papa o ma me no papa ma na wo to so se 10 na wo to so se na me to so 4. Okay, wow eti no na se munyina mudi mutuo ba na ko school ba me ko school. Okay, o hwemu a me ma me ne me papa ma no me pa na yemfa ne se menye university. When you university, omo nyina ko university. Yes. Na dey now they want me anko university. Yeah, ba ne say me no na me pa adwumaden. Oh. Na me nua no ma no mu di machi no mo ko school.
eti ebra me wie form 4 no ena me ye say mebesu adwuma. Okay. Eti me ben cry. Okay. Ebesu adwuma me yankra. Wow. Adwuma ben ya? Me be plumbing. Okay. Eti me plumber me work company kese and ebi I bedu ho. Ebedu ho nkomo. Ebedu ho nkomo pa. Wow. Eti me we form 4. Okay. But me ba Accra ha no me NVTI and all that. Oh yes, our courses nina. Okay. Yes, eti ebra unuanum nyina se obi kwasa utim se school mu no na omo ade no. Yes. Wo no na hu se bia school no wuti na ania moa na se woni na anye ho ana se na unim se ensa no adwuma sa adwuma na wo pe. Ni edi kan no na manage ensa no adwuma ho. Okay. Ni Paul che adwuma no me uncle. All right. Na oba ekroma life obo na yasen kutwa. So no professional plumber. Yes. It was oba kroma oba say papa is also life. Yes, odi hene nana for real manfo. Okay. Na me onhira no papa. Eti no obo life. Eti na me hunu say na me so me obi a busua no ho that when damn so papa kwamba ne be fa so e betimi ahwe omo ko school nyina ne abusua na yenya ba bi enti enti be here school na be wadodo. Okay. Ebe wadodo wa kula na wo dwenia sa be no anya fie be say. Oh, at that time me na me wo be say na me around form 2. Form 2, wow. Yes. I'm form 2. Okay. Eti me catch me anke say me wie school pepe. Obaba. Me ban cry. Na o fa no so won cry on. But mu kromo no oba ha. Hey, life oba first jeans near me fa no life. Eti who say na we wo fa adwuma na wo ye ne ye. Because the school for no fine but to the offer there. School beche. Na ufiri we ya wadwin se o ma me no papa nso se da wo kan unuanum nyina obi ko school kwa ni ma anya bia university de obi o mu hu se wo school no wani hyeda nye ho na mom de wani je ho ye nsa no adwuma no. How did they take it? O mu hu ne say me papa ni je. In fact ba course me collaborate mu no at the age of 4 years. Na baby e ti wa AKOSUA mo senche no. Na Presby Church very close. Na benye dynamic. Okay. So at the age of 4 years no. Na e don bebo no. Na me ti asori dan no. Wow. Na e dan ye pini asenti imeme da asaso. Okay. Ti me ma me papa ba hwehwe me na me ti asori dan. Na ti asori dan. At the age of 4 years. At the age of 4 years. Yes. Na Presby asori ne ben mo. E was senchi ho no. Yes, senchi ho no. That has been my life. Wow. Until we ma nyame adwuma no nyame de. I say what the chair because 84 they would be sorry no kwatena sorry dem there. Yes, etimi ma me be hwehwe me a obaba no na me ti asori dem ho. Wow. Etimi cancer time na me so around 5 years ye ba ye krom no. Presby Church ya sorry ma me. And they omo ma me Bible at that time. Yes. Wow. Na me obe 5 years. Wow. Go me say class 1 wa chimdwa so. Okay. Yes. Eti me papa you be a na ne ho nya ahomte. Okay. Ti me say mesua adwuma no nim say bibi papa bi wo me mu. Enti wo hira be preko pekra. Wow, wo hira until I may problem bi ama no. This is beautiful. Wow. Chabe preko pe. Okay. Meanwhile no na me wie form 4. Ye ne last batch wie form 4. Na Rollins Day may he so rest in peace. Juma bi ba near from Palms Card. Okay. Yes, at that time. Eti me started masonry. Okay. Village yo. Wow. And in fact my life no ade ba ko a ehye me de adwumaden na me papa ne me maame SOMPA FM na me ka say obi bia no a wo ho no ma ho kwan na wa wo fo entraining omontetew. Wow. Because if you na ne yewom yes right manachi 5 no kwa afuom Obaba fie be 7 o'clock and so abo ampesie ma ko sa tam ampesie no kontomre no e left number konu or right na egu ahaban mu na 192 kilometers entu ba na nja ko disko no wadi awie na at that time I even remember me because things were very difficult. Me papa so now our strategy be around class 4 class 5 and opam nika kesi bi di maame
Ah. Na nika so pa me the kuntu na pa me blanket. O papa pam nika ma. Nika kese pa. I don't papa no etela o etela. In actual fact no, me papa na ohu mi say ade bi o de be bia mani be so. Okay. Ebi say na me hojo papa. All right. Aha. Nika no. What's nika no de dia na pa me. O de kutu. Ai. He de na mu odu o. Ana so. Ma ko za so. All right. Me crown say me nyie me so. As class 4 me share. Okay. Class 5 me share. Class 6 me share. Yeah. Top ne tete. Form 1 na ma share. Form 2 me share. Okay. Na form 2 no me go school anopa bi na mate say young girls ni bi tonyum. Hey. Me mate for. Eti omuhumi a na oba ko antiem damunyin. Damunyin means that ni can march free class 4, class 5, class 6, class form 1 ti madama enyi. What damunyin? Eti oh I'm from with damunyin. That was my name. Damunyin class ho. Na ba konso agisu kuntu besa. I just said papa di kuntu na pa me. That was my name at that time. Damunyin because enkola ne hu say. Yes. What's no P4? 4, 5, P5, 6, P6, Form 1, Form 2. Na me so sani ametie no e pam etitikra na pam me de behye. Etiti ne pam no asa de behye. Esuru no kwa na asesa no. Esuru ne yesesa. E form no de. Eti senkola no nyina obuso no ukosko mo say botin de. Adena. Ayi ya kuntu ya na ahye from P4, P5, P6. Eti omo de adana nyum. Omo de adana nyum. Anyum no do omo to say. Munyi kuntu besa. That was my song, Mama Ako. Da munyini kuntu besa. Adese wonu kuntu no wo sha akopem se besa. Besa. Na madam nsu anyi. Yes. Yes, that was the life. Ejo mo sa wo ba no majanyum ne to. Baba ba akokra de sisi akohumi of from kuntu besa medis of we nyina. O sem kuntu besa wi so anu asanse mi sika aka. Oh, that's interesting. It's every papa who said, "Oh, the old person will be sued jumano." Oh, your father was happy on the naniaje home. Enti ubedroom crying no free. Senchua bank crying no one you say. Me free. Achim Jaso. Okay, who free Achim Jaso at age 5. Okay, Achim. Remember, no be Mike na. Okay, free. So. Age 5 and Achim. And I'm about Achim. All right. Me free Achim Abba and Cryno. Na me form 4. I was around 18 years. No, be 18 years. Okay. All right. Okay. All right. 18. School until a jump me kakra. Okay. 18. Me we intem. Na me 18 years. Okay. It uba cry no uba straight to uncle Juana. Uba uncle host. Me ba straight to me uncle. Wow. Straight to my uncle and crying, no, it was very tough. Edding. Though I am uncle now, so you must see the uncle name. Uncle name. Ha. It was one and who of another nature. What you ma? On a chemejuma. Okay. Na no or your boss unti. Na me wafa nuya bako no so the agent in boating. I know the I don't think he says I don't think him. I mean sure papa. On no saw me sa. Or chemi you mama me the can cry. Oh, okay. When the can cry. Wow. Yes. Eti ajumano. Na in fact me you be a adie me sumbia me bomb me homodin say. Obeye ni ye. Eti bank kan de na my account was a means I'm a chin call me chrome yemo. I mean ye. Okay. Means I'm a chi. What is she with him? She meet him, sir. Sankra Hana Wabahano. Yes. Won't san coachi wabra, won't coaching co stressed. And I won't coaching co bonsi sing. Nemo Muba Cononebia Ocochiana Yebinaba. Nasebia Brabo pay. And I was a back and the any possible. Marcus a phone 5 o'clock. Over school bar was uncle phone. Over dance or a jump how that was the training we're going through. And you know, it me imagine say. Menso and cram now luckily I crowd somebody by airport residential it in be who are dying papa papa yeah unim say bank na minim say obi apo bra no waye yi no na nipa na just one high singing room
on high singing room na the divide the bia chemfimfim because one was that you did divide the chance I was chance because me bank ran obi amekwa kwasra ni bia mabusu ni bia singing room na hall in chamber be near their chem and that was my mentality. Yeah, say wo bana wo ye yes anetie until one day me call efie kese bi mo airport residential me call akola ya one on the best 6 months on kwa on dan air conditions ni so or on the driver and I'm say come on me dribu big nko bi krom akola keto we e won dan air conditions ni so Minko be crow. Mama cry some behave. It wasn't easy. Me be bobra. It Marcos edukasiada emenda. Na ye shoemaker. Okay. Yeah, me one boy called Gomez. You know we nti usu adwuma no we na sa shoemaker. Sa shoemaker kwese eno ne ye de behwe ye ho. Ya me sha me mama obepa the body e be brani anu adi. And you not have a say pa. Sikanka ba body e dia ne beba. It's Sundays and Saturdays, no, actually Sunday because Saturday a okay. Saturday a shoemaker. I was send me rain feeder Marco. One Sunday. Okay. Ya nanti buha comedy. Oh, Apple residential. And Mammy Penny be fraying. Na Mammy Penny the offering himself a Jumaba because of Paboa near dear. I'll obey what you man or friend or dear Cotinani Hall. As a Montanas and Ameba. Bet 2 o'clock in the dear. You want to make it a book you know the buy. Obi mu na yi pictures bi wom. Obi a oye shoemaker. Any shoemaker factory. And a mama catcher is you people, you are disturbing the community. And you call yourself shoemakers. You are not shoemakers. You are shoe cobra. Get away from here and go. Marco, that was my saddest. What friend mu no de mo betena ho no. Enye se amuso man nante e komede mo no. Enye se bi o mo de ani adi. Na emom de o ya ne se okofa book bi bai. E no de be kire mo se mo munya shoe makers. Mo ye shoe de cobra. That is what tina bro chirache. E ti asa mo kona mo ye shoe maker e na hi. E ma ro se we sin kra ha pa no. Asem ya ro. En ka ya ba ma ko mi kro. E ka de. Ka mo ko. To be honest, because instead saying kabia obeshim nkran. Exactly. And now obekun say nkola ya sa mabre. E kom di me wana me ma mu bibi ni. And me ye sure say o from no do mo kotena ho no. Na mo hye no ho na e fe no. Munim say bia mo benya aduane bia di no knowing say na obe humiliate mo. As a way. Obe humiliate mo. Never na be say Modesty. And how did you feel that time? Very bad. Oh, very bad. In fact, me feel me krum at that time. Who feel krum? Me mama, awu fufu. Sa time menya bi edi. Oba mpesi menya bi edi. Na nkra hai. Na to ba ende na me de ahyema adwene mu say adwuma de mesua de mesua. Na mejiri se nya me che me ade enso a metumi che ne emantem. Okay. Ti me ba kra no 6 months pepe na plomb me hunu nani so. All right. Me hunu nani so. And na my masonry no anya din ama me. All right. Ti obi a kwa adwuma me seniors obi a kwa adwuma person ne me ko. God you obeka bia meye. Yeah. And I worked very hard as well. Yeah, Jumadin. Na ahobrase by God's grace. Would ye what Juma? Ye machuma. Enti na obi apem asem. Enti aya na omatipu me kakaka. Eno so boa me ena ma metumi esua adwuma no. This is beautiful. Enti sabre no oba nkra no ehfa na akwa sorry. Because so fudie ni de on collaborate ni at age 4 no a o den ni dada ba wo ban kran na wo ba besuansa na odwuma nti megiri se e na brabo mu aye den Sunday bia di se wo call we say shoe making or the shoe cobblers na mo kona mo ba edru adwuma so kosi memenda wo sua plumb na adwuma no eti na wa sorry community say ya mention papa say we bu sa me sa say in fact na me condo say sabre na me ba from e kwa sorry na situation nti na mentumi nko until say monsieur adwumanya be 2 years eno de na ja metimi twa job kakra eti edukasia na me wode me de be hye me botom na dako na abrante bi invite me okay
na me call ye kwa sorry Roman Ridge so obefa Roman Ridge abons Assemblies of God kesie bi wo ho. Okay. I think restoration no ma sha ase I think anokwe no fie I remember that area and then if you know that area Roman Ridge and these two young pastors preach very powerfully. Them who are na me dan nim ho na me muni. Yes. First time now call. First time now me call na. Ti ho na nyame de nsaka me. Nsaka obiem. Wase makoa akwa no kwafo. Ehye so wa bafie. Wa dwane ache. Abane na nkran be 2 years se de apam firi nkranza be pie he ya. Me de ne ko tese no ba ku pe ya wonko obiem yi. A odu kwasi ada no ne yire ne ma dai. Afampa choko. Akra no se wo ba memo wotufu kakra na ya toa so. Unse ufri nkran. Ufri baabi na be pia akra. Na wa mo wani anya din a enkran betu ampa se ufri baabi etije chichi ye mfreti mimi fri kuma se ne ba akra. Apam fri nkranza eno aba. Nipa bebra wo ho bebre. Se wo ba akra na se evangelist wa mo wani anya din a emini ababe be say akra stay by plan. Yes. One share ya enkran betu ampa but se wo ye strategic na wo do wanam osisi ya enkran will bow to you. Praise God. Akra will bow to you. Oh, yes. Will bow to you in such a way say wo be de wo ho it is system no ntimi control. Yes. And na chese enkran bow to you. Yes. Culture no ntimi control. Aho kire na ba nipa bebre so no obi ma wo so. It evangelist me pese wo tu obi afo yen ya free chi I be pie because what ba evangelist wo sha wo ba nkran wanya mfie be say I call how many years? Me ba kra 1991. Hey. So we used 30 something years. 1990 form 4 yen last batch. Eti afi pepe na me buy. 1991. Yes. Na me buy cry. Wow. Aye. Evangelist obi te say apamoti he. Yes. Ene on hene yere mo omunyina ye bie. Wanya as 34 years. Wow. Bebre ye bie sumpa akra yi yakose se bi frɛ chichiri aba. Omudi omunima ye dome market ha near office ni baby akọ. Yes. Say obi frɛ chichi say say ko frɛ krom ne ba wo de hye wutirim say won san ko wachi the same. Obekọ wachi no na wabra ba asesa. Sa na apamote me gidi say sa dwi ne woni tirim. Say obekọ na chi a onko na chi nko bege. Yes. Okọ na chi wonkodimdiem. Ne ma enya baby agina ne yere enya baby agina ono anso enya baby agina. Yes. Obi a waba be pie nkra wo de watsenem 34 more than ye de ye nkwala watsenem ache ade afuto na wo de be ma obi a wo tie wo bi wo ha yakofa na free sunyane ene ese wo mesua adwuma wo ha na no me wo fa bi kan wo se wo free kurase wo ni bi ye de waba se mesua adwuma wo ni obi a wo patch wo bi nchen wo se makofa oba ne nanyo ama oba ne wo life no be end say nti member ho no ba me pese wo ka me wi a me dia ba be siso no da bibi sa to wana because me brother bi e bi to no na de ko nani no e kan de obi a be pie nkran Accra is the capital of Ghana. Yes. A cosmopolitan area. Nipa manframa ba. Aha obi amfo obi ho. Yes. Ehia wa ehia wo. Unye sika ye wusika. Enigye wa ha. Yes. Awrewo nso wa ha. Yes. Ebi ye adwumaden, ebi ya kwadwefo. Ebi de omo de ebo ba sibra. Yes. Obi a de ne tie num. Eyeye mabi, ebi sei, ebi bewu. Yes. Evangelist obi tie wa wo de wa betena system num for 34 years. Obi person otimi survive with this city called Accra. E dey afuto na de be man. Marcus the edikan and say onipa bia no ubehunu awurade na wanhunu ne ntem. Knowing God and know him early in life. Ubehunu awurade na ubehunu ne ntem. Enye time a waye mre na bi eti sama wo ye yangi ka obofo wo mra ntwedre masana ku hye ne ntam you are ready ne nantentam tesa wontimi survive won kran ha nyame nka ho abebre de edika ebo am no wow if se ne nyame su ewo me mu na nyame su me mu pa enti eniema bi wo ho a anya me den ha se aduane a obedie aduane bia medi wunsem debi Obe pie nkran foforo be bobra fe no anya adwuma ye wo sori na free restaurant ba restaurant ba Marcos MXVI I'm train over 30 young people. Wow.
in plum, and they are doing very well. Memo and brands ya me train obi many of my TV me apprentice be at me fee. Wow. Na obi catch my wife video. Okay. Man one word no I can say medium ni banku. Wonu free kwase abana. Yaba wo wo de wo kira ne problem adwuma na wo ma ne ba bia tena no. Wo yira no aduan no si woni banku. Na wetin atran kran. Wo betimi atran kran. Debi. Eti de di ka se hu na urade. Hu urade na hu ne ntem. Men chain. Debi. Shasye ntem. If you hear his voice, obey. Not harden your heart. This is powerful. Hu nyame ntem. Makoso se adwuma ye ho. Obi ti se 50, 60. Wa bompa ye ama no. Na wo hu na urade a ubo se wonya anigye bi. The next day okwa akosom akosrana. The first statement, Evangelist, me who urade ntem me ma me nua bi a wonya 60 years can the same thing afa no wa hyase kwa asore bompa ye. Na Evangelist me share no AKOSUA. Ye hu nyame ntem. Yes. Ye hu nyame ntem. Yes. Ye nkwa asore ntem. Ye mompa ye ntem. Ye nsu nyame asem ntem. Enke abrabo besesa. Exactly. Kai wo bofo wo mranti brem. Ansanda because Evangelist ye wo kan se wo hu nyame ntem a ye woni ba bi wo be ye firi wo brabom. Ena nyame nso so wo ye nyansafo. Etu de ne ho bo na wo hu nyansa. Yes. Wo tu nyame kyen se bi wo nhwa wo be kwakwahwe akwa na se jimifo. Nyame asem ye me nanse kania enemy kwan so han. Hu nyame ntem. Na ti kania no edi wanim a obeyira. Da bi wuntimi nyina. Han ni di wanim a obeyira. Da bi wuntimi nyina. Wan kasa esum no suro. So enti de edi kan bo a me no. Me ma me no mate dis sunom de ewura mu. Enti na sorry de me papa wan kwa sorry e ma. Hey. Ai, wan kwa sorry ofi ho. Ma. O aba o. Obi abekọ me ma me nso mu aduane ne nso no efufuo obedi kan bobo so de asi ho na efurofurofuro no waja asi ho baba sesa wi my parents they were very disciplined yen hyese wo kwa sorry no na de tosi bi mu so ye omo hye yen den okay awofo omo tie mi omo ntie o se awofo ni bebreja omo mane pedia ma omo e man kola ne ye di omo pe ya kola ne sa wontimi mmopra ese wo hyemra ma no wo so hyemra na wo tenetene wo ba no magosa sore ekobo obi ne baba ba kola we di 5 years no the phone a share nsa na ye bon pa da kola ni kita phone o kwaji phone na era man cha go charge na wo bon pa kola no be na suan pa ibo ni ti mani mobi powerful enti wo yo wo fo a fa ye ka shaw ba den shane den na tenetene no maka nyamesuro ye de kan so de oba no be fa nyame akwan na adwumaden na ba ye adwumaden ti wo be pie ha no anya wo den kokokra o Marcos plumber hedin o plumber le dwuma no from 2 ya ampo ma tu ameti ha ye fra bi ma ho na nya na ese ayi ba fila baby nshi ya tikiti ba and yaba na satam 20 feet by 10 feet ye betu na metu ba na me shem na me sua me sin nti me tu na santo block na ka ho na from be adwuma de onimu totals no so aka asa kan wow 1000 etame of na nije me ho papa wow because onim so pa adwuma enti de to so me say akwa fra bia wo tie me no ma ho kwan wa wofo entetew ma ho kwan ye tire wafa menya nia mo ho sem bi de be here nkola no mo kwa kire dodo o ma me san course mi firi ho na eba ahom tisem bebre o ya bofra na wo ma me no do papa no do ba wi ase no se aha na wo be fa be boawa o si da bi memfa ho me pese me fa ba bia me wo so se bio ye bible se jimi bata akwada akoma ho nyansa ba na be na se de wo pese wo ye na jimi abrantie bi wo ma so mi kana o free nyame fie eno se ono de esika o ye ne kra enso no nti o pesika o catch the parents he left the house so o pesika nti o free fie okoye no no mama na yi samrantie ka ya baby Honda ibi eno dem ohumi anu ama me wiper she ono bodram e wa so wajai mkase masa hwe ne yi
Marcos daku enyumre okaching parents on no pebe million cc $1 million nti you want any cry ompe cheso opene ho nyantem and what friend mama ni papa fio and I make us so ya brantia ne ababa wa na wosisu a tina wa wofo na ya se you need authority you need leadership you need to be trained let allow ourselves to be trained and the young boys and young girls say hey I know free and then abayi we tibi ka say ne maami aka na 17 bro na wa packing ne niema na akwata na dan fonchen be ma bi say me master me ne adwuma master ne ha me dodo osuma me dodo wo ye mi say dodo na wa packing ne niema na wo dwane oko wo kwa he wo kwa Luke chapter 17 or say chapter 50 say na prodigals and ani ba ne ho so e ti say wo kwa wo tie ya mo animra ho so na brafie every say wo fie na wo te no wa wo fu no omo covering bi wo so yeah omo kata wo so wo kwa he this boy he's dead oh wo every anumre na wo for ha na be born pon kokokokokoko oba the hospital onko na akola na wo adedi na ye no young boy 25 years omo say na say obobo park so no twa hwe hey ai obi o so pay $1 million na me cash show they say $1 million me na me kosie no young boy hey young boy so enti Marcos adwumaden nyamisuro kwan na yen tetew ma ho kwam yen tetew wo kan ye ma miensa de edi kan wo se kai wo bofo omrante brem kai sum hu nyame ne hu ntem adwumaden ma ho kwam yen tetew baby edi wo wo fo tetew baby e wo hye bia hye ho memfiri ho emfa ho ne don't leave before your time and found baby akopio Marcos me ma bra bono me say bia afia de beto nyame adom ba me ma bra bono baby nyame di ma bedu and we chem say emfa ho ne baby e wo emfa ho ne ya wofo e wo emfa ho ne baby a abusua wo tu mo senyankopon so be hiraw na so yo setie me nyame asem uma ho kwan ne etetew unya ahobrase ne adwumade a nyame obehiraw ampa enukre obehiraw so enti nkra ha no saniema we ene boa me na me ba me papa tu me fo o se say ka chem se kwaku enkran ya wo kono e hoso ye na so wan hwi ya wo nkom e da so da metrim o se enkran na wo kono e hoso ba wan hwe ya wo nkom powerful eti medu akra ha no unim se e da me bedu nkra ha no me krom na light ni ho na mo amoba nkra no first sec ho na ho ye PNT na PNT na ho there's a gutter dia me buy a rubber bag matade ba ako ene kita me abranch o de me ba me bedu nkra kane yire mi hu ba bia first day a me bedu nkra no me ti hwe gutter no Marcos me hwe gutter no na got to be where they preach mama menka got to be to say laboni gota utoma only problem because one ye twitwim airport gota utoma only problem if is one ye twitwim so countman gota apam utoma only problem twitwim na so gota zek gota mudia aja kasha Who got to circle got a wood ya? Any know the Ayaka. Said I preach. I said, remember your gutter. When I preach this sermon, you cry. Yeah. Remember your gutter. Yeah. A baby baby no share. Baby now share. And Yamia, you were free. Yamia, powerful. Reverend Oma said, Mebusa said, Sabria by no share plumbing a juma off her. Yes. Na we adwuma efi adwada kosi memenda na edru kosi ada na makọ shoe making ze de eka no akọ polish enu bia na mudi bedidie yes na etora bi kura komo de manim guasie bia ma me bi gu mu eni ade no sa brand de na me se wadru be wo early 20s ho be yes ya be 20 ho baby no but sa brand na wo girlfriend eno dey asama emu odupa na medanyame asese wabusa along the line no nyame ya do me kodi agro ni bi agro na pam di bi no nyame ya do ma ye kodi bi enti ne ba ye ene se
esa senya me adom ye kodi agro no ababa wana mene no kodi agro no offer yefunu around 21 years. Now I was very young. Now Monsieur Jumerie. Now Monsieur Jumerie meba bebobra. Now fi nyin senso abano. Idea it was like a blow. Evangelist, breaking news biaba. Okay. We say radio for the breaking news. 80 member wa poso kakra mame. Member sa me question so. Efa sa abre no na our girlfriend bia na any dey see in your early 20s no. But apam memo akwa ba o. Mejo so mo ma. SOMPA 106.5 FM Accra na breaking news bi aba. Eti mame mo we na mi wie ye no na odi aba. Eno ntem so na se putopuru kase ewie ma memfantwu mu MgsmåBORHÅ ASEM na enkra yensaka eneda due ya ena nhyiamudie kase bi koso woboase Black Park ho ne nyina se Ghana maimu mpanimfo aka bi ebam akobokutu a wo mo nhyiamudie nyina cooperative mining ne lanchen na ewie ibra ne yede kase no ebre wo no na enkomo ne se amayi mpanimfo tituru eba bambo mu a wono ma bin wo mu no de erupre kota ebekwa akosi wo boase na wono ma kwa akobo amasa nhyiamudie etime akoso wano na animanimu ye no enkra ba beka yensa ne se erupre kota no nam wiem ya woko Ghana mfososofo na wo mo dia yese edura danse akurofo mu a we no ba first landing se eye ne battery enedumu ye se die ne siye ana se akaidafo bi netin wo soro ana die ne siye enam saya so ama Ghana Armed Forces fo wo mo so de krata de aba chese Ghana Armed Forces helicopter Z9 no eno na wo mo chese amese wo mo hwehwe se siye yankra kwa mi wiredu gina mu bie na wo de ho ama na ebeto ama ne ne se wo mo akwa ko hu ewo adanse akurofuro ma eyankwanhie na asie ama sabre wo betumi aka chese nipa be se enum ya na wo mo wo mu no babia wo mo da enye na se kwa mi wiredu wura homa no mu a ena wo betumi abobo wo no ma afro sa lupre kota no empanimfo e wo mu bie ya wo mo kɔ na mum se ye besi sudwam a kyerɛ se ebi afirim ana se wote ase de enwuma eda ya ni wura no enete na adanse akromfo ho amekan no sabre network no jamia jame na enum no kwa me wiredu na nani di akira oboase ho no na wogina mu bie enti bra wo bo amane awia no ene wo kye se sese enhyehyɛ foforo kura na aba ye no eye community mining scheme no wo mo ye nhyehyɛ a ye de cooperative aba ndi dom no ka bom wo mo ka bom wie na wo mo nya concession a wo no mo akwakyɛ ayeso adwuma na wo mo ye adwuma ni wie a sɛde nkaka ne wo mo tutu amana wie a no wagya hokɔ no wo mo asan fa akyire akatakata so na yasan de aduanua ama ye kwaye na asɛ no asan so ababiew enti na ye nhyehyɛ pa ye num no ye hwɛ soafo a wo hwɛ ye fisɛm so sɛ tie bia wo bɛkɔ bi na ye ka Ghana amfososo nso de na de ohwɛ bambo so nsɛm enso ɛbɛkɔ bi enti ye hwɛ animu ne yabusa sɛ wɔn mokɔ no yewura muntaka mubarak triple M wɔka ho bia na yewura mane bo amanso wɔn nso kɔ bi na sɛde ɛho nsɛmteɛ no yebusu a yɛbɔ ahomanom na mmom Ghana amfososo fo de adi kan ba bɛbɔ amane a kyerɛ sɛ wɔn Air Force Z9 no ɛne ne tu ya firi bema camp nkran na sabre no wɔn mo hwehwe a wɔn mo enya huntima me Veronica adon ahen
wɔne yɛ captain edema Ghana Navy no wɔno ɛna kratai wɔde ne nsa ɛhyɛ aseɛ na adanse akurofrom dɔm a ekoko pie hɔ ne deɛ okay wɔno mo hu sɛ ɛyɛ Ghana Forces Salupre Kota no na akotiato ewo mpotemu ho okay apam asem ya banti ensentro ni nana kwabena ewuku yenya no ahoma no so efise ye breaking news kase a asie ye hwede ebesi na watime aboaye nana mema wakwa aba o ajo me nua bema we di onua ba akosua go aboaje na wa ha ni nyina ye wada roma ensam na ye tete efa Ghana Armed Forces wiem hyen helicopter no a yesi akwakopem na ede na wonim fa ho ye tiefuo nyina etie o but na mamu nyina na mama kwa ba na Ashanti Mountain aboate ne mpete in fact ya ba so option na kasa na maboto wa nyina na se ene djumedi kase bi force oboate muka djumedi na we launching of the responsible cooperative mining and forest development program. Lance Minister Nyamfo Emmanuel Amakotubua, and actually Ashanti Regional Minister Nyamfo Dr. Frank Amakohene. Amunira the team is Jumedina a marshal and Jumedina Anna and Science helicopter and as a cleaner a free Accra Eba Obuase Jumedinchi and Moba. Ebe drew a platform constituency. One of our 400 years adansi tikaman ene adansi brofu edu me se me tikaman ne brofu edu no afese apotrom na se asokwa mention no na constituency no eben omo share border tikaman na echi ne de ene ye apotrom constituency ne electoral area ba ko ene no na akwanchani si ni de in fact amunum won ma ejatwo mu ama nipa na wo play no de se the we are yet to identify the activity and after banking and ewu but in some way the channel there and the instrument can want some ewo radio so enya confirm there but the making our confirm the amount yes plena every Accra eba obuase abedi tuba abenya kwensia wo adanse sikaman eno ewo apopom mention mo ewo asantment ni we entietiefo mo amu follow you on Facebook no breaking news aba no wonko hwe helicopter Ghana Armed Forces ne ye tete no enyasem keto antie dimfo nyina to ho wutimi se nipa bi ahye eti se wo ba your Facebook page was SOMPA 106.5 FM Accra ye the breaking news no emma na breaking news ni nyina no efa Ghana Armed Forces wo helicopter akwa kopie mu se akwa konya nkwanhia eja atom na wo chemfo nyini kakra o manfo wo ho no wo mo ehu yapam krobe so na wo kan se ho na esiye no adanse akrofrom eti wo se adehye no kra no wo nim de ekoso eti wo mu de wo hu ya ne se bibi hyi eja atom wo baabi eti se wo ba your Facebook page e was SOMPA 106.5 FM Accra baba beto se eja atom wo ho na kromafo wo machi o mahia wo mu nyina bodompem wo ho e na wo mu ehwebie no wo mu video efise wo mu nim mejiri se apam wo mu kra no mu nim se e oman no helicopter asrafo dom helicopter abepem ho no eti wo mu no de no anse nipa ahye no e na wo mu ehwebie eti apam fabricating news no safa to dwabiem die na asie Ghana Armed Forces for one helicopter Z9 no ena etu ya edimpenimfo bi nka wormo ko oboase enei ena wormo pa enhyehyɛ foforo kora ba dia ba responsible cooperative mining and skill development program apam yenua redu kwame redu aba homa no so na wo ma live report emfiri adanse akurofrom ho yedanse kwame redu memo akwa aba o Vie breaking news aba obi edi ekira SOMPA Accra nso yasomu ede ne wate na Ghana fo nyina eti o Minyama no wase SOMPA FM wi adu mi ka che mu na ye di tuga efa oba oboase nkotem hadmo a cooperative mania o mampeni don de man mama enam oswafo awohwe yensa afi ene budi hu ntamso na wo ye ntiche we diama enu mo mutu ebidie ehu ensanto
Baba ya bra no di tudware mu a emu wa na regional minister e wa bako hin e di betu mu bra na wo cheche se mu ni so a emu wa no nya no ntie se bibi asi eni di ma ona bu ye tentem pa atwa so asle kwan ya ni mu ne di ade ya di tu fo mu a na akoba se wi mu hyen a helicopter film kan eba obo aso bi ya kura nche se hello Kwame Radio ayo preni mu a omo be di segment bi na animu na omo kire mu a adanse kurofo mu empete mu amenzi mu to hono preni di hono ayi ha do yi papa ko se bia be die ko do na se ha bi yi na omo kire mu a preni oko bo biem na ade a zetu ama me kete a chi grube na yanam kwan so aye guru bi so aye na ma me ni o ma pie free o sisi aye ba ko eni nkobo na ba ye so ne ma ide ni ko fi on chere de esi won mo minia TV Simpa Radio so enyawie oh mesumi de ben by radio boko aeroplane di helicopter bi na right akoto peton so top one ba o muni ache ya do pan mo chini sai oh ana pan de be say you mi so no I say petit ndi o mo ba fom kakra nti o mu do no mo kwa say nse popo nti o mo funu we hu nti so ko pim dia edua ni bi na san atini sign no ye den she we do this who fi we be ni we do ni ko do ni pa no wo mo tete o ni pa ni o ma she prepare o ma she we ni pa do se no we do ni pa do mi hu emiensa na mi hu ba nka fun a che me hu na afian to bu so ai den o mo fian to mo yi afaba ho ban bi fifi so mo so nti ni kan ge be okay me ya we ya wo mo a o mo ni edika hu na we can say am kwaso den a yesu ya fu na ya kwa kohe okay ya esia openi ba ko so openi wodi wani ko hu dia ko so Kwame Radio atie fo mo mfa nche adanse krofo me kwan wa panti lines no Kwame enti lines ni mu no enye enti na ase ekona aba no eti Ghana Armed Forces Kwame we poro di mi ke bi zero egusu aye ko se dia eje no atemu afi pre ni gbe ya omo du ko e ba ni chere se gate ya door eje mu no anu na atito ho ma obi hu se pre no ni fa bi ada ho edi ni ba bi ya mi ke se dia ya na mbe ko no so kakra okay na fi ye se dia ni ku traversa ehun dia ko so ho ma na amane bo bi ya ho mu no ya fa dia ba be tuga mate Kwame Radio mami nya ofise mi ni ya metibu se wodi mirika pa na wode kona wode my live report no eti wo mo nam kwan so ba woni bia kase ne mum de oba aten de ogina ho no wono na wotimi de no kuretrodo ma ye enti ma nya wo ne ko de besi bia na ye be hwe ni mu for God encounter dwumedie so no won so de ho asem nyina nso ebe baba betudwa de ama ye enti apam we ni breaking news wa asie na ready Ghana Armed Forces krata omode ababonten no Ghana Armed Forces for dia wo mode bae no ese bra na abo anopa be se nonkona pa ho semani dumienu ena wo mpetetakra wo mohwem hu se dupre netu wafa ha wo kwa kosi ha no eyire firi petetakra no mu a na wo mohwehwe a wo muhuniye na mom nipa miensa wo moye adwuma e wa dupre num ene wo no ma afro enum eka ho ye nwotwe ena na wo matwe se wo no wo adupre kota no a akwa konye nkwanhia enti nkwanhia ba ye de wo mo krata nya mai bra na wo no mohwemu a wo hu ba bia afa no ena ma me Veronica azo ahen wo twro ede bae ya sesie de ye central father ma wo mo de akira kwa ko hu se adanse krofrom ena adupire no koteto ya dua kora ekoto ho no ahyedwere be enya asamoketoa yo apa mami fa wonsia for God and country for bay eno no mo ba betine ma ka ho asem edi ho nkomo panti ye be wie mo brasem no sans mo e obi asem mo brasem e obi asem atorenchem na esi no eti ye be ma evangelist de nasme twato na fiada ya to so na
Evangelist mame nsan ema wo akwa baby mu akwa ba yeah na Marcos mame ma mfa wasema ye twato ma ema ye na nyame adome fiada na ya to en common say the man no bibi ato ye aha eti we de wasema twato wo de mama na fiada me chance ye de free omo ma be pie nkran foforo no me chance ye na unya girlfriend na me chance ye free ba for wasema twato mama Evangelist Marcos na me cause shot na yes ye de me bompa yes obibi a hwere bia nyankopon no ankasa mrem me pacho dia me kan twato nyina ne se me chance yes me bobra no me de eniema bi si mani so enka uma ye nche fiada eniema bi a wodi si wani so no eti Jeremiah troto wo mame o chance yes wo bobra no Evangelist eniema bi si mani so sane ema na ye de ya ena mibusa ne se sa bre na no osua plumbing no a obi se wo twa no ho sente no of a girlfriend bia na eno so edi ne si na ya sa recap lessons 3 a de ma ye se wo be pie nkran foforo hunyamentem adwumaden ma ho kwame yentenetene na eno so ya bobo so nti Evangelist ma memfa wonsia na me yento ye breaking news so efiada e besa to ase ndi ebenye time data na we na ewu na we be twam na ya to ase etinya me shira papa ne akwanya ode amai na me shira wedas yo many Evangelist boaten na atwetwe nkomo enedai e wo M瘡BORHA ASEM ye obi asem eso nyame yadom efiada ye nkomo na ye chance ye na ye beto so na breaking news aba efa Ghana Armed Forces krato mo de eba bonten say wo mo helicopter bi ayera omu hu akira kwan na crew eye miensa ena eno achi no nso no wo mo san so wo passengers enipa num no eno nkomo ena aba ye de sa breaking news no ye de mamo wo M瘡BORHA ASEM so na Professor Kobla Abochi etenasia what the more details ebeba na waba bechichi mu ede amaye eti ho asem ni nyina no ye de akire denden de adanse akrofrom na akwakopie se yakwakọ hu se helicopter no Ghana Armed Forces de krata ba bonten se wo mu hu akira kwan no enkrofo bi se wo makwakọ hu ho a eja atom yama ye nsentro ni kwame uredu ekọ a wokọ no wakwakọ pensem ni mu nkyeremu na wodi aba eti for se wo follow SOMPA 106.5 FM Accra breaking news aba no se Ghana Armed Forces so anapa no nkro ho no wo mu wiemhyen bi etui ana ekọ oboase wo mu hu se wiemhyen no mu hu wo mu reda no wo mu hu akira kwan na wiemhyen na nasa helicopter no enipa 8 ena tim nipa miensa eye crew na se wo mu ka ana se wo mu ye wiemhyen ni mu adwuma ena emunum enso eye passengers no ye nim wo mu speculation na eba no edoso there are a lot of speculation there are a lot of rumors eba information bebreba but ye pese SOMPA 106.5 FM ye the authentic report ye de mamunti no speculation enye speculation ye de ebe ye adwuma na emom no ye beboa mu osan kwan so eti bra ye gusu a ye pe more details ye gusu a ye ho adwuma no ye ne time for oba ho ofefo onya ban ne na ho ofejai wo chen achem eti jai ni tinwi ni fata no ankasa wo ba kokko ni munyamfo wa ban komo ne de ye tew mene ne betwetwe nkomo fa time heba asesei abepie nkran ha mo manfo nya hotoso kama time heba ma weda yi sisan ye sesei ye ne problem if the time heba mission eba ye ni ntino ama ye ho ana dudu ye ni nyina no ye ho sisi ye ho so obaba me ma akwa aba ya ena mommy ana bibia bokodi mommy nyame adaroma ahofo na adware usi mama ese mama ese mama nyeze mama obru ni fata o abeda se nyeze na de wo se me ye de ya me ju nsem nhira ohu sa mate emi se ayi o man de ya breaking news bi efa helicopter bia akwakopem from Ghana Armed Forces ena ne yedi hu nkomo but ye no achi ne ye beto so but before that no time heba for yenim se ukua da ya mo besra ye ene ye twetwe nkomo ena di asem de na mo de fi se ye wura ho dada ye wura ho nam Ghana Armed Forces helicopter na ayeraye na afi ne yatisi yakohu bate akopem amaja atom enipa 18 so ne wom yenim de wanya ne nkwane de hesi no but ansa na no time heba de asem na mo de be na yenso ye de acheche ye wie ya oman ni na ye wura ho yi mo ameda si we de nyina ye wa rehu mu na so mpanifo si yesukra ai jai ye den a wona won hododo won wona won ani da so asasan se twidie etu won ase mama wonim se obi wo hono osoro se na jonku twidie ntimi bubu gu honom osoro gina na so kra na se bia bru se bia nya do ahwe ba ni nyina mu no ani da so ho san se time heba center ye na aso ye di nro papa e na ebedwa so dane da nyina
meka sɛ onyame nim die mu ne nyansam obo ade na oka sɛ yeni na ba ne fa na haha ne nsa yare no doctor Nana Otafrija Wusu Ajiman di nyame mra so papa eno na ode aya bibidro kroje a ye de sayare amani pedua na fa no ntuma pa de afra enti awie de wona etie sompa 106.5 me maame edwumadie suide na kyese munyina mo aye nhyira se ena wie wonu mu ato na wuntimi ne di yate asem ya yi de abebre ntimi ne di ene de abebre wo na so se wutimi tibidie te so wutimi tibidie onum time heba mesha no a na wonu mu ada ho se nyame wo boy si medidi eno ne asem tetre ma no wamfa nto ye no mu kwa etie se wutimi num aduru a ebesiesie wo amaduane nso wudi ebe ye wode aduru bi wo ha wonum a wudidi kura na wontie aduane ne de ba wo mo num time heba mesha ne di adanse se wonum a wutie aduane de e ma wutimi se wo appetite no abayi ankasa eti de wo kan de anya menwanwa me da se papa se de me maame aka na kyese ebua ma yenum atoso de a na afi nso no ebua ma nipadua no etimi afa ne ntoma pa efra obi wo honum a wo se honam ya ne honam nyina atwetwe no ne ho ye ne ya malaria mo wa ne ba nipadua ni mu a ema wa poso nyina eye wo ya wontimi nye hwe ye kanfo time heba mixture e de ama wo se kodwa so ne kopebi eto enum dani da nyina mekoso aka se entena ho ma yare emowo ansa ema ntontom nkokaw anka se tidua ba me so ansa no wanom time heba mixture ubetimi de aye wo dada edru eno ntini pebito enum num bia no pa awia ene anwumre so wodi mfie du mienu nko ade a ene na me kire wo se FDA approve de ama wo se ubetimi anom na aboa manipedua no afa ne ntoma pa efra afensu no ne titiwa ankasa ne se etu ati di ase enso so enu ntini se wo malaria mo wo ne bi nkwa wo nipadua nim na se wo hwe na wo hu se malaria no aba wo honam nyina wo so awade wo ti pai wo edwa wo se ka wontimi nyehwe wo so bibie mu ano wabra eye malaria mo wa no na eye wo sa kope time heba mixture edro no bi enom na beboa wo ama malaria anase atridie na adoso ewo nipadua nim no etu na sekra eye for niema miensa pe yenhye no so eye for the treatment of malaria fever, loss of appetite, and a general body pains. Ye twanitia, unam nyina ye wo ya, wo de kopeta medroni bi eto enom. Se wonu mu atoa, kopebi to enom. Se malaria na adokrowa, kopebi eto enom. Enika sem ne se, nya yare nko a, anase bia malaria mo wani bi wo nipadua mu nko na wo benom. Na emom no fa ye wo dada edro. Eboa wo ama watinya didi ama nipadua no ahyehye ye. Yenye doctor number na yenhye no so. Enhye mu bi wo honma obegebre na wode ama kama 0244 417 669 0244 417 669 0244 417 669 a number na ofra doctor ebeje wo feso kama afensu ebia wo penro ido so pu e de atu a koye man mu ha shoppers akese nyina ubenya bi ato yenko Okaishi drug lanes house of drugs ewo ho rejoice ewo ho angel herba ewo ho tinatate repash kinswalk omunyina ewo ho afensu shops akese bia ewo ye man mu ha nyina no wo de okwa wo so wo penro yi bi atu ubenya time edroni bi ato enika sem ne se enne weda no se de esi aye no atridie na tu atese ankasa enu nti wo de okwa drug store ana pharmacy shopper catch pharmacist ne se open time herba edro no eno ana opedro na etu atridie ase amani pedua no afa ne ntoma pa efra no na odebema wo feso kama emane mfa adro foforo bi ama wo se time no TIMG emre ni nie emra ne edi ye adwuma eni nti wo num nro no na etu yade ase afri ni pedua mu ye beda doctor ase afenso wo wie ho no wanso ho a or the time HH mixture and the capsules e de abadwa so say ye nom na emwa ni pedua no na dwumadi anu so edini sense ansa egu private part ho no wose wo de nonum aduro ni bi wo nom no na ehye ne wo mojanim no ehye de wo ni pedua nim no na afi ayensenchani wo ni pedua ne ani enti eye rashes bia egugu wo yakwa akuso yakoso yakuma ho ya himfie ho no ni nyina ebehye no asekra afenso ntimi nyunso ya doctor semen kan cho se wadro na aba no time HH mixture and the capsules bomodian se obepe bi anom kama na boawo ama watimi adwunso eye ekosoa aboa a support the immune system say immune system no nia hoden a say immune system no ewo form a yade bia no watweneti o se minie na emom no so wononum HH mixture
ene ne capsules na eboa boost immune system no ama immune system na timi abaye strong eno ti yare bia ntimi ntwiniti ewo nipaduanim kopa bi to enom na ebeboa wo ene kasam ne se eye mampani eye mankwala eye both unisex oba nom Beman so etiminum afen so se empam agudie nkoya wedra no eno na yedeji ye samba ewo eye fiefie mu eno na yedeji ye points ewo ye fiefie num kosoa enum bi na ebeboa eni kasem no sasa wo yo ba ya te asem de ne na se ukọ afikyire bosome ne so na ukọ afikyire obi wo honma ne nsuo bi gugugugu no ne nyina no onum time hh mixture ene ne capsules a eboa siesie honum kama eme ho ye wese na sebe ohene ba esie ni mu a wafra wo sa uyo besima emema nso nonom ama niema atotoye ede ama wo mu bomodi aso bepe time herbal center yenno yi bi nyina ato esanse yedi ho adanse ese eye ankasa ede mani pedua no wonuma emfa wo haubia emba eyema mema eyema emma emofra ene empanifo nyina se wonya mfie dumienu ekonkon ade a ene na time herbal center yenro ene de ebro time herbal mixture time hh mixture ene ne capsules ni nyina ya de bro na wanom ede amani pedua no na nipadua no atimi asori waka na watimi akọ adwuma so akoye adwuma na wonso anya bi ede agu botom mama fa doctor number no ento jala se bra me mama to aso 0244 417 669 0244 417 669 kai set time no ATI mommy medase mate obapa medase time heba mishafo na mote wo monka na egusu a kai mo nyame adma next week mo besante wo monka ukuada omo beba na ya twetwe nkomo yeda time heba mishase kopa bi ennom na wo ho hen ha wonti me ka mo se enche na yede for God and country no eba Professor Kobla Abochi betranse no waje more details for the breaking news ayate Ghana Armed Forces helicopter bi akwakwa crash ewa danse akrofrom na wo monam kwanso wo mokọ oboase for dwumadie bi a wo mo ekwakwa kodie eti the who details ebeba eti wo mampanyini His Excellency John Dramani Mahama baba ye press conference enti wo shase ano no eti sansem no ye pese ye tifi se speculation no edoso eti omampani His Excellency John Dramani Mahama baba ye press conference mo frɛ Professor Kobla Abochi no metena sepreko na Professor Kobla Abochi metena sepreko na wonsom emaye said ye be ya beto so because when himself for God and country there a social political show. Eti prof betna na eji report no emaye nefa show no etwa so details eba krata babonten Ghana Armed Forces ababede die se wo mo asrafo wo mo helicopter bi akwa pemo no na yede eno so amamo eti wei eye breaking news a yede emam sabri